Nii, saabusime Itaaliasse. Kas pole mitte ilus? Ilusad vaated, maastik, hooned. Fantastika. Kohalik kultuur muidugi ei näe ette turvavööde kandmist, aga ma näen, et festiivali kõrvalist veel. Kurikoer. Vajas küll siin, aga sisse teda siit ei lasta. Ale, non ho capito che il capriolo, raga. Sì. Fortuna. Cosa c'è? Eccolo, allora, eccolo lui... che scappa. Con la bici si andava meglio oggi. Che spettacolo, Kui siin ei oleks udu, siis näeks sealt Veneetsiat praegu. Alessandro, what is their breakfast? Their bed and breakfast is over there? She has got a wallet. I'm talking. No, Ale, ce l'ho io spicci. Stai buona. Giù. Vieni. C'è anche un altro. Dopo principalmente tante varianti. Nii, mis toimub? Jalutuskäigul, jah. Juba läheb. Nii, ja kuhu minek? Ma olen mingi tund aega juba jalutuskäigul. Praegu koju, aga käisime seal veskite juures ja kirikus. Päris üleval ka, jah? Ja kirikus ka. Seal mägedes. Vahva, kus teised on? Ma ei tea, teisi pole näinud. Yeah, it's really pretty. Kuhu te lähete? Koju, magama. Tööle, töötama. Nüüd me lähme Vincenzasse. Tšau! Koolitee on meil siis selline. Pool kilomeetrit minna vist. Vaatab. We have the music rooms where we play lots of instruments like guitars, violins. There's also a cello and pianos. Art room where there are lots of beautiful and colorful paintings made by the students. And we have also the file court outside the school, and the gym to stay at school 2 afternoons a week for a total of 3 hours. A character of a book, and this is one page. Okay, Emma, what is over there on the table? This is the, I think it's similar to an explosion box. Yes, it's an explosion box. And a book. For example, the book name is Rosa della Giustizia. The book name, Yes. And if you open it, there is what? Here there is what? There are Plot, connection, the emotions that maybe you felt reading, the keyword, impressions, and something about the writer. Beatrice, Celioni, Thomas.
open the box, there are some pockets and pictures of the books. In the side of the box there are connection, impression, the plot. I mean, I agree with that part. Lõikame, peame seda tegema. Millega tegemist on, millega tegema? Peame tegema täpselt samasuguse raamatu nagu siin. Täpselt samasuguse. Ja see on nüüd selle sama raamatu või story põhjal? Võtab siis kokku. No tegime kasti, mis siis sümboliseerib seda lugu ja nüüd ootaks toidupausi. Kõht on tühi. Kas hommikul ei antud süüa? Anti küll, aga ma ei tea. Kell on ju alles 10. Mis teha? Aru saada. Eestlastel on alati kõht tühi. Nii räägib nüüd, mis siin nii palju rõõmu pakub. Mona ei oska isegi lõigata. Üks ülesanne on antud ja ta ei oska. Palun lõikas. Mona on meie kõige parem õpilane. Ise käis kunstikoolis ja värki. Lihtsalt pane kuhugi siia. Kuna Itaalia koolides sööklad puuduvad, siis tehakse siin lihtsalt väike back lunch. Kuidas see croissant maitseb, siis tundub, et on selline tuuma croissant. 5 aastat kestab seal külas. Kilepa peal. On ka või? Kilepakist ta tuli, jah? Teie sööte küpsiseid. Komm ja keeks. Komm ja keeks. Banaan. Me oleme Itaalias, kus peaks olema ju palju rohelist ja puuvilja ja värki ja me sööme saia. Ilus. Aga please share your beautiful moment with this picture. Mida? You got the picture. Kohe pilti tegema. Ei, näita seda pilti, mis sa said. Pidin kaasa võtma selle või? Kus teie toit on? Katis. Ma võin näidata seda pilti. Oi, panin siia vahele kortsu. Aga mul on kõht täis vasinat. Tore, et tekib ka selliseid momente siin, kus Horvaatia tüdruk, keda siis Karola võõrustas. Ta on siin ka või teda ei ole siin? Ja ta on siin. Et siis ta kinkis talle sellise pildi. Oi jumal, see on nii valgeks värvitud see siin. Ja siin kohalik poiss jääb ikka maasikaid. Ütleb siis puhkepäeva suurim elamus eile. Romeo ja Julia muuseum, ma võin enda mõelda. Ega te Veronas ei käinud? Käisime? Veronas? Ma sain aru, et te käisite Vicenzas. Ai, me käisime Veronas. No super. Me läksime mingisse teatrisse, kui oli vaja ID-kaarti, et me saaks tasuta vist sisse sinna. Aga see oli 10 minutit ja see oli nagu ainult valgus, nagu vilkus. See oli hästi suur lava, mis oli ainult valgus. Ja ära, mis teie tegite eile? Saime jäätist. Legosid ka saite? Jah. Ja Itaaliale tüüpiliselt siis näeme, et õpilaste läbu koristab tegelikult ära keegi, kes siin koristab. Jätkub tavapärane õpilaste diskrimineerimine. Õpilased pannakse maha istuma ja õpetajad pannakse siia linnaviletsejad istuvad. Forgive me, she says, if I can't speak in English. I leave this honor to Miss Ilaria Medico. But my English competencies are really bad, she said. When Comenius project arrived in our institute. I hope you have had a good trip and that now you are curious to know our town, our villages, the activities that you are doing. I'm really honored to host you here. She is really honored to us here.
May you have always a smile on your face. That is the best things that she wishes you. Grazie professoressa, anch'io non conosco l'inglese per cui purtroppo mi affido alla professionalità. Give opportunities for meeting, growth, exchange and tries to make our town hospitable and a welcoming community. This welcoming ceremony today is an example of what I would like to express. To welcome you here today to our small towns for a cultural exchange experience that we are sure will leave you with unforgettable memories. And we are happy to be here. Thank you. Nii, mida otsime? Väikeste kleerikest sealt. Jaa, viimane on veel alles. Mine proovi. Sa löögile vist. Mine. Siin on inimene veel vähe saia saanud. Proovib veel. Kuidas maitseb? See on kuiv. See on kuiv. Nii, milline on siis esimene emotsioon selle peale? Väga hea on. Seest kreemine, väljast krõbe. Mida? Seest kreemine, väljast krõbe. Nii nagu peab, eks ole? Kuldselt sellised. Sina ka sõid midagi? Jaa, ma sõin sama asja. No mul oli mingi šokolaadi asi sees. Päris hea, päris hea. Sõid ka midagi? Joon. Oi. Väga maitsev. Ei lase muidugi ühtegi hetke kaotsi. Vabal hetkel mängid malet täna kella vastu. Kello GHYB4. Tu peaks olema sinuga, sinu reiting on ka üle 500, see on ka 534. Jah, tunduvalt. Mul on 489. Magad. Hea hooguga kõrged. Paber olemas. 12. juuli 1982. Itaalia tuli 3-kordseks maailmameistriks. Rossi, Talvelli, Altobelli. 700,000 people around the province. We cover the local news of this community. Võitke meelelahutusajale toimetuses. Vicenza on võitnud korraga Coppa d'Italia. Tundub, et sinised on juba lahkunud, siis on kõvasti rahvast koondatud, paberlehed enam ei müü. Peatoimetaja kabinetis. There was one dead and a lot of economic damage around. Sport is, however, an important section because here in Vicenza, even if we are now a little team in minor league, but there are a lot of fans about that, and so every Saturday or Sunday in the stadium there is about 10,000 people here. We are watching the matches, so we have to cover them very well. Estonians? Yeah. I never been in Estonia, but I knew a colleague from Lithuania. Which are located in different boroughs of the city. Ok, la biblioteca storica di conservazione è in centro.
So the historic library is in the city center. This is one of the branch of the main library, which is in the center. So even if the book is from the city center, they can have it even in like in the more like farthest part of the province. Basically, this is like Nati per Leggere is a project in this Venetian area. You can translate it as Born to Read. So pediatricians and librarians, they work together to promote reading among children since they are really young. They also organize workshops for everyone, and so they are trying to, they try to organize the space with in a very elastic way, so they can host events and people can come here and study and like as a meeting point. Ed è stato? Okay. You're welcome. Me ne vado, basta, me ne vado dalla classe. È uscito. E là fuori ha fatto un bordello. E poi giustamente c'è Sami, giustamente, siccome si vede a quello là che gli fanno tipo tutte le cose, mi sono messo a piangere perché dico, per colpa loro non riescono a seguire, perché... Rahulik Itaalia linn, isegi karusselli on nad kinni pannud. Facciamo una foto assieme. Oleme Vicenzas ja teatavasti Vicenza on koht, kus on sündinud 2 kuldse palli omanikku. Üks nendest on Roberto Baggio, kes elab siiamaani siit umbes 5 kilomeetri kaugusel. Ja teine on meie seast juba lahkunud Paolo Rossi. Tema oli muidugi legend. Ja matused korraldati ka siin, aga tema tuhka hoitakse tema majas, mis asub Toskaanas. Kui inimesed on Itaalias, siis nad peavad käima läbi ka želateriiast ja sööma gelatot. Siin käib mass sööma. Mis teil siin toimub siis? Me kaotasime teised ära, või mitte päriselt, aga meil läheb veidi ikka aega, et ta ema järgi tuleks meile, seega me ootame. Nii, siin lahendatakse probleemi. Ma tu non hai la macchina a Nanto? A Nanto, lei mi porta a Nanto? E poi dopo lei ritorna, cioè io dicevo che tu arrivi a Nanto, lasci lei, dopo tu torni indietro e noi continuiamo, per questo però fermatevi a Nanto. Sì, facciamo lo sprint a Nanto. E nella piazza c'ho la macchina, avete presente? La piazza, ho capito io dove. Vabbè, noi ti veniamo dietro. Tipo a 100 metri da Cesare. Sì. All'incrocio invece di andare dritto. Sì. Qualcuno in macchina. Adesso mi segui. Täna sõidame selle Fiat Pandaga.
väga viisakas auto. Inimesed mahavad kõik sisse ja rattad on alla. Väga äge. Tu sei con le ragazze lì, non capisci niente più, ecco. No, capisco. Everything okay? Tonight by fixing everything for the contest. You can see even the pin. This is the Albini pin. Tanto devo solo salire. I've never been an albino, but I have a particular relationship and of course a particular feeling. This picture is about the First World War, 1915, from 1915 to 1918. Carriers, brothers and sisters, associates. During this special year, the path in the tunnel goes on towards Neverlight. Not Neverland, Neverlight. After all, we know, unlike Peter Pan, we cannot fly. We cannot even rely on gasoline, given the high prices. But we can rely on one thing, our legs. The path for Neverlight involves a view for the future. But why should worry so much for the future when there are so many ancient receipts of the past? Some receipts which work. And our irreplaceable Albini soldiers. Thank you so much to everyone. Thank you. Huvitav, kas on tegemist Gennadi Everi või Ita Everiga seotud bussifirmaga. Selline tore päev, et ühel inimesel on sünnipäev. Kuidas teie hommik algas täna? Ma kohe näitan, mul oli väike kook ja väike kingitus ka, siuke. Nii, vaatame, kas me näeme. Üks ja siis 6 väikest küünalt ja kingitus, mis oli särk, kus oli Eesti ja Itaalia lipp oli. Super. Pane selga homme või reedel. Nii, ja nüüd läheme trükikotta. So it's not that you're going to lose your friend for the rest of the day. We're going to stay all together, stick around. You are inside a printing museum, so you have to use movable type today. Okay. I don't know if you understand where you are. The place where you came this morning is Tipoteca. It's an Italian name made up from tipo, that means type, and teca is the same word that we use like for a library in Italian. We call it biblioteca. So this metal type was used in Italy. So do you expect that in this case we will... Each group has a case. Okay, and so each group is now asked to set your names. Sorry if we're not printing the Bible this morning, but we don't have 6 years for you. You're using digital type of the measure is points. Nick. Ja. En de Nick hier. Oké. Hey. Hier.
Solitamente si mette due fasce arancioni. So you have 2 hands and 2 feet. Is that true? Karu, Pariana, Carola, Narita, Annabella, Mainis. So I apologize for how I pronounce your name. I'm not sure. Vanessa, Vanessa. Vai Vanessa. Okay. So who's next? Thomas. Who are you? Ma tahan ka olla pildis. Aga see on väga arvsi. Vaadake, ma näitan. Nii, kuidas siis trükikunsti saladustega tutvumine läks? Minult ei maksa küsida, ma olen ainus, kes tegi veits kõverit. Nii, aga see on esimese korra kohta väga hästi. Minu meelest ka. Siin üks inimene sai 2 korda printida. Vaadake, kes siin on. You need to press in order to create the printing. And for people like you that didn't know these tools, these materials and this equipment, in my opinion, it's quite important. The visit of today is quite important because it lets you understand a little bit better the span of time. The book moved from this, so this is like, as I was saying, a copy of the Bible. So, as we saw at the beginning, with the 2 columns, Gothic typeface, it looks like a handwritten book. And this was done by Gutenberg. A guy in Venice called Aldus Manutius was able to print some modern books. Riisos on nad lõpuks ometi. Are you here everybody? Yes, I think. Yes, so. Karusselli ka. I'm really sorry, I forgot Mitte sisse pakkunud. all these papers that I have. The signori is It is the main square of the city, by some of the most representative buildings. You can see frescoes by Pordenone. okay. One of the important things that I want to tell you about Treviso is that Treviso is full of canali. It's like to be in a small Venice, but it isn't correct. Nii, The Beatles, mis toimub? Ma arvan, et me läheme nüüd linna peale, vaatame ringi natuke. Vaadetavasti iseseisvalt. Hargneme teistest ilmselt. See on väga originaalne. Kelle me siis siit leidsime? Inimesed on tulnud, sõitnud ka pika maa maha kaugele Itaaliasse, Trevisosse ja siis on leidnud sellise meeli ülendava paiga. Väga ilusa vaatega muidugi. Tegime välja tegelikult reisiplaanidele praegu. Ja organiseerime. Siin ei ole planeerida enam pikalt, 2 tundi on vist aega üldse siin. Ükskõik kuhu minna. Seal see Spice Girls või The Beatles ootab meid ikkagi ees. Tere! Tere! Mis nüüd läheb? Hi! Okay. Aasika. Ja Nutella.
kas töötame väikeste kadudega, kus teie 4. bändi liige? Ta läks Marleeni ja Karola ja Kambaga. Kus te siis ära käisite? Igal pool, ma ei usu. Raatuse 88A. No me üritasime jalanõupoodi minna, aga see oli kinni kõigepealt, see oli meie nagu esimene sihtmärk. Siis me käisime jäätist söömas kusagil, me jätsime Kaarupi üksinda. Aga me tulime talle järgi. Ta ostis mingit boba, aga me ei julgenud talle nagu öelda, et ta tuleks järgi. Mina ütlesin, et ütlema, aga Karol hakkas muretsema, et ta ei saa üksinda hakkama. Ta jõuaks kohale. Aga õnneks on kõik taas kokku saanud. Nüüd ootame teisi siin. Ka raamatupoes, mis põhjusel? Johannal oli vaja oma väiksele õele Pepa raamatuid. Nii. Ja see noormees Kõle, sina ei tohi seda näha. Aga ma kuulen seda, ega seda nägema ei peagi. Jaa, ei peagi. Lõpuks on see karussell ka tööle hakanud. Sattusime linna, kus töötab karussell ja meil on ka väikseid lapsi kaasas siin. Hello! Kaartiga saab miinimum 2 piletit. Ja saan tasuta. Karolile praegu jäätis. No meeldib või? Väga elamus. Anna! Elu parimad 5 eurot, mis ma kulutanud olen. Super! Oh my god, you did wrong. Yeah. Johanna is great. Mis siis põhiemotsioon on praegu? Jalad on nagu, mul oleks mingi nõelad jalad sees, aga see oli väärt. Nõustun, jah. Ei, väga tore oli. Tegime palju pilte. Ja käisime kohvikus. Väga hea emotsioon. È intorno alle 18, va bene? Avvisateli perché poi ci devono aspettare vicino alla scuola. Today is a very special day. It's the birthday of our friend Karola, and we're gonna sing to her for her birthday. So, 3, 2, 1, let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Karola. Happy birthday to you. Thanks. Well done. Nii, keegi on siin üritanud Eiffeli torni teha. Ülemast hullu.
teil oli? Me tellisime peperoonid nagu kõik, aga tuleb välja, et nad ei saanud aru, et me mõtlesime nagu seda vorsti, liha. Seega nüüd me saime kõik lihtsalt nagu paprikaga peperooni. Ja me oleks pidanud salami ütlema. Me oleks pidanud ütlema spicy mingi peperooni. Salami, jah. Kas sa mitte ei öelnud, et sa sibulat ei taha? Ma ütlen, et ma tahan. Siis on vähemalt see hea. Oma pitsaga rahul olete? Väga hea. Friikartulid on peale. Võimas. Kas Eestis ka pannakse kusagil friikartulid? Ma ei ole näinud. See salami on nagu vürtsikas ja mulle ei meeldi vürtsikas. Te saite, mis te tahtsite? Jaa, ma vähemalt sain. Ja ma jagan need laiali. Ma ootan! Mida tellisid? Lucilla! Mis toimub? Pitsat sai. Koju kaasa. Sest kõht on nii täis. Avame pitsa, mis siin on. Jumal aitab. Meil on siin nüüd üks õige pepperoni pitsa koos. Mariam pani story'sse. Nice. Ilus. Ilus jah, minu meelest on ka. Oleme jõudnud nüüd kooli, mis on koolikoti vaba kool. Of this kind of school, yes. But if you just look there is a short, a small school bag senza zaino per una scuola comunità. Here there is it's a day school bag without a school bag senza zaino, where they put only few things, pen, pencils or on paper, but no books. Ja muidugi vanad tuttavad Saint-Exupéry Väikse printsi motiivid. Igal pool. Calendar, timetable with subject for the day. Who is missing? Vitality, community, and responsibility. Okay. Teachers here did developed a topic, an argument, read after, share with your friends. Ok, sembra che ho capito. Sì. Ok. See on siis õpipesade rotatsiooni aeg on, käime kuulda. Kõik näevad tahvlit, millal tuleb töö lõpetada ja järgmise rühma minna. In each desk, so they can consolidate some knowledges and some competencies. Bye! Ja siin siis tehakse meie mõistes tasemetööd itaalia keeles. Online'is kõik saavad hakkama väga kena. Oleme siis kooli tualettruumis. Yes! Annad head auguga. Ohoh! Edasi minek. Muidu on päris ilus puhas. Okay, no, of course. One without a backpack, said Orsi. Jesus said, take nothing for your journey, if I can come by you. To face wild and inhospitable environments, used as a tool by soldiers in war. This school, you have to stay well and feel good. Well, good. Okay. Obviously, organizing space is the first thing to do when you decided to approach to this methodology, no, Francesca? Learning is going on, so you can have like a primary level of learning, a middle one, or like a most experienced one. It's called Writing Reading Workshop, and it comes from the US. It's been founded. It was founded over 40 years ago
So it's nothing new, actually. What is interesting about this is it's also that it came bottom up. It came to Italy to teachers, and it's been spreading from teachers to teachers. So to progress in their competence and their motivation as readers and as writers. So the main goal of this approach is to create lifelong readers and lifelong writers. New methodology for me. It's a book, and I don't really know how I found it. Navigating, surfing the web. It's called, as you see in the middle, by Nancy Atwell, readers and writers that share their opinion. We talk together a lot. They're free to make their own interpretations and to have an authentic relationship with literature. So maybe afterwards we can, for some minutes, listen to them, to what they have to say. Reading and reading are strictly connected, more than we were used to. So my students are used to read even with an attention, with care to writing, because they learn to read as writers, with writers' eyes. What does it mean? It means that they learn to note all the writing strategies that the writers put to action in writing. They put their attention to writing process, and so this translates also into their writing and their writing skills. They can note their impressions, their interpretations about books, and also about the author's style. So they live rich reading and writing lives as a community also. So we always share what they write in their notebooks, and this translates to their writing, which is by choice. We don't give them titles, what they have to write. They all write in a free, using freely their time, making choices, making decisions about what to write, how to write it, and also in what amount of time, how to use time is their decision. Dividetevi ugualmente. Dividetevi ugualmente. tere! Te juba alustasite, ma saan aru, või juba lõpetate? Ei, me ei ole veel alustanud. Kuna meie teeme? Mis te siis tegite esimese 2 tunni jooksul? Ma näitan, mis me tegime. Esimene tund olime tundides. Esimese tunni olime tundides ja siis teises tunnis tegime seda. Te olite erinevates tundides? Ei, me olime koos. Me kõik siin olime koos. Mina olin edasi. See on Spice'i nende maitseainete kogumik. Saite valida, milliste maitseainete kohta kõikidel on selline tehtud. Kas ka kaaropi? Jah, ma ei tea. So, can you please, Ilaria, can you please move? No. I want you to move because we need to show them that paint. My shop is an apothecary. I get a lot of money with it. Everyone looks for the products I sell. The apothecary shop is a modern shopping center. It's a pastry because we produce cakes made with aromatic herbs and spices. The spices are cardamom, ginger, cinnamon, black pepper, nutmeg, cloves and turmeric. The nutmeg in the pocket. I grate nutmeg in the disc. The word, which means saffron, is known also with the name of saffron of the Indians.
It is native to the Java Island. Berry is fruit dark red when ripe and contain only one seed with a rough surface. Mis tunnis sa käisid? Prantsuse keele tunnis, mitte midagi ei saanud aru. Aga selleks käiaksegi, et õppida prantsuse keelt, on ju? Okei, ma saan aru probleemist. Mis tunnis sina käisid? Ma käisin kuskil, ma käisin ka prantsuse keele tunnis ja mõned tegid mingit testi, nagu kontrolltööd. Ja mõned lihtsalt seisid. Ma käisin kunstitunnis nendega ja siis ma läksin tagasi oma klassi ja järsku oli nagu see fire alarm. Kuigi midagi ei olnud kuulda, aga meid kõik aeti välja. Õue ja siis öeldi, et see on fake, et see pole päris. Ainult teie klassi? Mingi klassid olid veel, aga nemad ei läinud. Marleen näitas seda pilti või? Oota, see välja näeb. Olete näinud Hunger Games'is? Arvan, siuke tegelane. Ahah, kena ju. Natuke sarnasus. Näeb sinu seda kivi näoga. Just nimelt. Ja kes sinul siis valmib? Kentaur. Kentaur. Ei räägi. Sellega, seda öeldest. Johannat on segadus, enam käib praegu filigraan. Poolt millimeetrit too. Kõige igavam, täis. M. Skorpion, noh. Kentaur ei meenuta teile mitte ülemvolga kasakaid, kes käisid Türgi sultanile palve kirjutama. Anna valget värvi mulle. Ma tahan valgeks ta värvida. You are doing Estonian flag? Yes. Very nice. Is that twins? Yes. Kas Miki Hiir või Olympia Misha? Vasta. Students can practice an instrument, also if they never did nothing before. So at the age of 11 years old, they can start violin here, violin, piano, percussion, or guitar. In other schools, we have also other instruments, for example, saxophone, clarinet, yes, other kind. In this school we have a lot of percussion. You see the drums over there. But there are also keyboard percussion. So there are instruments that can play the notes, like the piano, the violin and the guitar. Please, Matteo, can you play some notes on the marimba, please? It's quite a brilliant sound, and then okay, Massimo. Thank you, Massimo. Something, but they play a lot in ensemble. They play in groups like orchestra. Pizzicato with the finger, ok? Ok, Pantera Rosa Team, ok?
anda hinnangut sellele asjale? Palun ära küsi. Ma saan aru, aga tegelikult oleks äge, kui igaüks mängiks seda pilli natuke. Sest see arendab nii palju nagu aju tegevust. Sul on pärast nii palju matemaatikas ja füüsikas ja kõiges nagu toimetada. Või mis sina arvad? Sina mängid pilli? Mina ei mängi pilli, mina tantsin pillisaatel. Mis sa filmid? Kuidas kontsert näeb? Väga hea kontsert. Õpid ka nüüd mõne pilli selgeks või juba oskad? Ma oskan juba kõike pille. Sa lihtsalt pead mängima seda. Kuidas sulle istus? Meeldis. Meeldis ka koolis olla nii? Võiks jah. Sa ise ka ei mängi pilli? Ukuleelet. Õige. Ukuleele. Lauri Kõlamäe. Siin siit juhuslikult ühe Suujorki mehe, kes ostis 4 euro eest nektariine. 1 euro tükk. Ma sain nagu 8 tükki 4 euro eest või rohkem isegi. Ja need on nii head. Vaatan. Muidu siin sellist värsket kraami saab vähe. Bravo. When the world must come together as one, there are people dying, all the time to one land to life. Read the gift of hope. We are the world, we are the children, we are the one that make a brighter day, so let's start giving. There's a choice for making, but I'll save you on your life. It's to make a brighter day, just you and me. Väga head muljed, väga armas oli. Mis kõige rohkem meeldis? Esimene laul, kus sa kõik koos laulsid. Ma päriselt teadsin. Ja mulle meeldis see, kus nad järsku hakkasid mängima jälle pärast pausi. Mulle ka meeldis esimene laul. See oli hea, nagu lahe. Mis kõige rohkem meeldis? Ma arvan, et no kõik olid head. Mulle meeldis see laulmine, kus see poiss laulis. Ta laulis väga hästi. Il quale però ha cominciato, è arrivato e arriva alla stazione. And give a kiss. Yeah. So this is the statue which gives this idea of the kiss. On siis kuulus suudlejate paar, kui sa kõnnid üle selle silla, selle Ponte Vecchio, siis on hea kedagi suudleda pärast, kuigi see tundub veidi jabur. Ja.
because Ernest Hemingway stayed in there for a whole year because during the war he was assigned to driving the machines to take the people to the Red Cross. kutid räägivad umbes At first, this 50 lauset ja siis was 2 nendest just, tõlgitakse. It was small, it was not well fortified, so every time there was a flood, it was destroyed. So every time they had to build it over and over and over again. Ferrovia a Castamento di Dotto che passava tutto ai piedi delle montagne, che sempre in montana c'erano I castellari, cioè da Marostica. There were other fences, but they were further. And to communicate with each town, like Marostica over there and some other on the valley, they used to light big torches, and like that they talked to each other if there were some dangers or anything like that. Ma servizi con la loro, e ognuno aveva la caneva, che era luoghi, diciamo, lungo tutto il percorso qui intorno. So, as you can see there, the altar is, made in different colors, and the thing is that the marbles in there are all different kind of marbles. So they create this effect like a puzzle or a mosaic. We know that Verona was fortified, and it was a protection for the river Adige. And Bassano at the time wasn't as big as a city to, Ehi, no Leila, allontanati da là per favore. Sai che devo dire una cosa? Andiamo. E allora andiamo. No, è una cosa. Siseneme nüüd järjekordsesse saunamajakesse. Juba meenutab selliseid nõukaaegset kolhoosi kontorid või kolhoosi suvila disain. Nii alustasime siis Asiago ja Grana juustu. See juust oli kõige parem.
avatud risotto, lakrits, maakele pandi veidi rohkem, aga see on hea. Safrani Maurizia e Zafferano. Sellist asja võiks tõesti teha isegi. See oli tõesti maitsev, suur mõnu. Arutavad, aga söövad. Grazie. Kõrvalistub linnad. Enne magustatud ootuses ka veel teine käib. Patatine, posto. Thank you. Saali salat. Lõpetuseks pakutakse siis kooki ja kahvi. Õhtul lükatakse selline espresso sisse. Sì, grazie. Tundub, et öine lasteaed, aga öövahetust ei ole.